पाउसेदे युम्पम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मेघल नक्सिलक्पगा इरोइनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फाल लाकदोरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाक्लिबा तांग 18 निंगथौगापा नुमित्ता मणिपुरदा लाक्लबा याय आइना पाउगे लिखुल अमना हाइरे पाउगे लिखुल असिगी मतुंगिना कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइगी अंगनबा सरुक्ता पांगथोकदौरिबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन नक्सिलक्पगा लोइनना मिखलगा मरि लैनना वाफुं कया खनगदौरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नोंमगी खोंगसत्ता इम्फालदा लाक्पा असिदा हौजेक मणिपुर लेगाना पाइखलिबा प्रोजेक्ट खरासु संगादुना मियामदा खुसेनागने लोइनना अनोबा प्रोजेक्ट खरागी उरेप युंगसु तमलमननबा थोरांग तौरे हाइरे मागी मणिपुर खोंगचत असिगा मरि लेनन आयंग स्टेट कैबिनेट मिफम अबा पांगथोंगनबसु मणिपुर लेगाकी मैकैदगी थोरांग तौखरे हाइरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मैकैदगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंगचत का मरि लेनना पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमसु इम्फाल ईस्ट अमदे वेस्ट की मफम अमदा पांगथोंगनबसु वातानबा हौखरे अतोपा पाउ अमदना सेंटा लेपगी खोंगचंग सौगतकनी WMA कांगलेपाक STDCM ना हौकिबा दिसंबर 13 मियामगी मिफम पीपल्स कन्वेंशन लौकिबा वारिब की मतुंगिना लाक्लिबा सैचत दिसंबर 23 फावगी मनुंगदा मणिपुर लेगाना इंडिया गवर्नमेंट SD चन्ननबगी मरि लेनबा डॉक्यूमेंट खुदिमक रिकमेंडेशन थागदबनी करिगुंबा रिकमेंडेशन असि थाबिद्रबदि लाक्लिबा सैचत दिसंबर 23 की नुमिदांग वारमदगे मथंग नुमित दिसंबर 19 की नुमिदांग वारम फावबा मणिपुर पुंबा सेंथा लेपगी खोंगजंग टोटल शटडाउन की खोंगजंग चंगसेलागनी एंड मणिपुर लैंगक तमंगजौना सेक्शन वारोल थमखिबगी मतुंगिना मणिपुर लैंगक एसटीगे खोंगजंग करिसु लेतना खनबगा लोइना इंडिया गवर्नमेंट रिकमेंडेशन थाबिबगी ममी उद्रबनिना SDDCM न कौरिबा मणिपुर पुंबा टोटल शटडाउन असि वाखलोन मानबा अपुनबा कांगलेपाक WMA कांगलेपाक न यामना मुन्ना खनरबा मतुंगदा मितै मैतै असि SD की थाकता चलहौद्रबदी नोंमदी लमदमसदगी मितै असि मुतखिबा याबगी अकीबा लेबना मसिदगी कंजाहुनरबगीदमक तंगाई फदना तौदबा याद्रबा यामना मरम चाबा वाफमनि खंजरगा तंगाई फदना मणिपुर पुंबा टोटल शटडाउन SDDCM न कौरिबा असिदा सवगतबगा लोइनना सरुक यागनी हैना मियामदा मंगजौना हाइजरे मसिदा लमदमसिगी मियामना चोंगतोक्तुना सवगतपियु अमति मतेंग पांगबियु हाइरे लोइनना मणिपुर मियामना नोमगी सेंथा लेपदा थेंगनरिबा अवाबा खदोंथिबा खुदेंगमक WMA कांगलेपाक नसु खंगजे अदुबा तंगाई फदबा खोंगफमनि खंजरगा खोंजंग असिबा सवगतपनी हैना WMA के सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड डेवलपमेंट मितेना थोकपा चरोलमना फंगदोरगले नागालमरोमदा मिरक तिनदबा वाफम के मिफमसिंगदा फंगथोंरकपसि लमलाई मैकैबो इकाई फिरुक खुमल्ले साफंग कांगलेवाल लमलाई केंद्रगी मियामबो करमना सेंथोक लेबा खुनाई अमा ओहेंदुना लेमजबा पुंजिरोल अमा करमना सागतकदगी आबगी मयक सेंगबा पोरमना जाचलबा लारिक मिखलगी याचल कौबा लारिक अमंग असि साफंग कांगलेवाल मितैगी जुमदा फोंग्रे मिखलगी जाचल असिदा मिखलदा माइपाक लगा पांगथोकदबा थबक थौरम खुदिमक जाचलदुना मियामदा खांगनारबा पांदम थमले नोंग्रेन चिंगनुखो ग्राम पंचायत के उपप्रधान ए इमो मितैना लारिक असि मियामदा फोंगदोक्तुना खुसिनाखे अपुन बलौमी लोप लमलाई की लुचिंगबा लाइश्रम राघुमनीना लारिक असिगी मरमदा वाफम के थामखे ताखिल खुलगी सेमिनार सिटीजन श्याम मितै अमदी सना खुलदै केट्रिमेम तोंबा पुना मियामदा लमलाई मेकैगी ओरिबा कांगखोंग चारबा खुनाइगी सक्तम सिंह पाउदमखे ngasi lamlai maikeida ahal oirba candidate singna yamna anthafa thakta mirak tendaba wafam kya mifam singda phongtoknarapasi lamlai maikeibo ikai viruk khumalle aina wafam political activist safam kangleifal midaina phongdokhe makatarakba atopa pau amadana mekhal gamari lenana thokpa hingsa ki thabak leptre mai imphal da congress ki gari da nomai kapsa lakhre mathang chai ki agan basarukta pangthokadoriba manipur state assembly election gamari lenana thokpa हिंसा की थबक लेपलैतना थोगले सलिबा थास की तांग कुलुंगदगी नमिदांगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की माइ इम्फाल केंद्रदा कांग्रेस वर्कर्स की मीटिंग मिफम अमदा नौमई कप्सन बकी मथक्ता कांग्रेस पार्टी की मसक नायबा वर्कर अमना तोंगबा गाड़ी दसो नौमई कप्सन दन अटैक से थरमले आइरे अमरुमदा नौमई कप्सन बकी थबक अदुबा जानिंगदबा फोंगदोक होइना माइ इम्फाल बैंकुंदा वाकर मिफम चथाग्रे थौदोक असिगी मतंगदा नौमई नकप्सिलखिबा गाड़ी अदुद तोंगलखिबा एमडी अल्टा फोसन महक नबितांग पुंग तरेट मखारम ताबदब अतमदा मियोय खराग लोइना बेंगुल लकोक्ता एक्स मिनिस्टर KS रतन कुमार की हाउस कैंपेन चके मदमदु द जेपसी अनिदा लाकपा बीजेपी के वर्कर ने चिंगदबा मियोय खरा नमतुंग इंदरकलगा मखोइना कैंपेन तौरिबा इमुंग अदु नौमई कापसलाखे कोदकदम हक नमई इम्फाल पुलिस द पाव पीबदा पुलिस टीम अम लाक्तन उसिवा वांगमा फावबा थिंदोपिरखे मफम अदु मखातन इलेक्शन गमरी लेनना मियोय खरा उनरमलगा नुमिदांग पुंग फपत मखारम ताबा अदवाइदा हलप बेंगुन सालाम बाजार
Mana tongba gari aduda amuk hana nongmai na kapsilakpadagi magi gari aduda nongmai muruk kya fanke. Matau som state asigi miyam na lakadaba election asi yamna free and fair weba election amo hensi hain lauring icheraga sida asumna nongmai kapsin duna aki akang pirakpa asi yaning de haike. Shanghai Express ki coffee sing puba staff sing da kihalakpagi thawung amjuna akan mamongda kandem tawragle. Imphal da nungtigi fongba paukse Shanghai Express ki coffee sing puba staff sing da masakhang da bamyo sing da ayat upam pirakpagi mathakta kihalakre. Thawung adu All Manipur Working Journalists Union amjuna akan mamongda yaning da bafong thokre. Bertikin Razir International Airport lambi ki sangangai uchekonda leiba Shanghai Offset Printers dagi namlaga vena bada Shanghai Express ki ngasi ki edition ki coffee sing haplaga Sega Road thawda pabuk laikai ki office tamna puraklaga hawker sing ki khutang da miyam da fangana balakpa ki lambi da nongalamdai pung ahum rom tabda printing house aduga iratna thawdo ka du thokibane thawdo ka se mari leina ngasi nongthil bani press club da pamju ki president wangkemja siamjaina fresh tawduna standing committee ki kudaki oiba mifam mapang thudana kum na khana nei nakhe thawdo ka du amjuna akan bamungda janing da bafang doki paukje ga mari rana thabak thoram singda ay apan pirakpa amade kelakpa asima pedya khunai da singna bane loina na asiguma lebak masa ta da ba kahen ba thong adu freedom of expression da singna bane aina lawi makata na asiguma thawdok sing thok tana ba Manipur langa ki mari tena ba loisang singna akan ba miyang sangbiu aina amjogi secretary khoirakpam nawba na thokpa cherhol mana phangdorakle atopa editorial ki kalam amadana Mikhalgi khatna-cheinabadagi hana Sunarakpa Manipur India ki mafung fava state warakpadagi taraga mathoirak pangthokraba state assembly election singda handak pangthokadoriba taraga nithoi Manipur legislative assembly election asiga mari lenana khatna-cheinaba asigumba yaukidre mamang election singda chu khatna-cheinabadi adum thoke sungdok thokidabadi nati adobo handaki asidi khatna-cheinabada natana hana Sunaba phawba yaurakle haukiba tangkun mathoigi hingda hairok assembly constituency gi hairokta candidate oigidaba ani ki music khatna-cheinaba thokraba matung pung khara ki matungda amuk nomai kappa yaun akan bamongda fuba sebe ki thabak sa thabada mairoi amasi ki ba yaun mioi khara asoka pannang ki ba se Manipur gi election gi itihas ta lehuragane asigamba thawdok asi thoktringe constituency asida khatna-cheinaba ki thawdok kyarak su thokre adubo makhada na thoktana ba section tarong lokatpa leibasu maijan pangam kidaba asi laibak thibane thawdok ase candidate chingi asoibutana tana mafam adugi law and order ngakpada mari leinaba sina section bo watpagini aina miyamna haidarakle miyamna haidarakli ba se kadai fabut chumbi natragana hekta hainaribra haibasi nainaba yarakle mi sibagi thawdok adu Manipur lengakta hana Congress government ki batamda minister oiramba amadi hojik BJP na lujingba government asida minister oiramba ani ki workers ingi barakta khatna-cheinaba ki thawdok adu thokibane asigumba lebakna sakhangnaraba miyam ki damak thabak tawraklaba miui ani ki workers ingna khatna-cheinaba amadi mi phawba siba yaurpa asida state asigi government loinana miyam tumina adumak leisen khani habadi thajade government miyam ki barakda makhatana thorakpa yaba khatna-cheinaba punamak matam sanak thengnaugnaba honauba chungane madura trabadi namit aduda khatna-cheinaba thoklabasu law and order ngakliba sina section hogdabadagi mi sabagi thokdok adu thokebani aina miyamda laungnariba asigom government asida su laundarakpa yai haujung miyam ki khoisaungnaba laksinarma lokhatpa yaba punamak lokhatpada thinthaba tawdaba chungane thinthariba makai khatna-cheinabagi batun tawba tagane makhatarakpa atopa paw amadana courtna sahi tarit ki fadok bigre haukiba rising ani taraga taritda wakal mimanadra pinupi masa ama namduna ijat magan kibagi maralda Uttar Pradesh ki Muzaffarnagar district ki special foxu court amana miyoi ama sahi tarit ki fadok bigre special court ki judge RT Fausdarna ngarang mo miyoi adubo IPC ki section 376 namduna ijat magan ba amasung protection of children from sexual offences POCSO ekimakada maral leire aina lauthoge court na makpo sahi tarit ki fadok pibagi madakta lupa lising taragi fine su tawge public prosecutor Brikanta Ratina Fangtokpa Matungina Hausik Sahi Kunithoi Surabi victim adu Monuna Haukiba lising adi taraga tarik ki July kuntra mathoida Kotgwali police station ki manung chana leiba chu ki labuk amada namduna ijan mangan kibane atobam hangna mating pangbina ba lawpa tabadagi miyam mafam atuda sangsin baga loinana monu wafaki anasu public prosecutor na fangtorakle aribida content sing asiki maruiba pau khara asiba pau damjariba mariba local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamu pathagasari channel asin atomda kanarabadi subscribe tawidribasina subscribe tawirama loinana like and share tawasu kawi gunukna mapo amukana thagasari